رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bütün dünyalarını, bütün alemlerini yuktan bar ütüşü Allah subhanahu wa ta'ala hamid sanımız bulsun. İki dünyaya rahmet buluş yanmış Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ge güngül tüləbdən çıkan salva şeriflerimiz irişsin. Hem bu izgi cümğa günlerinde cümğa namazlarına jilgan barça din kardeşlerimizge Allah'tan rahmetleri bulsun. Cemaat dürüstlükte kıyamet günü kileşek hem bir korkunç ittirip kile. Şul günü dünyanın kugu yaralaşak hem işilip düşecek. Şul günü tağlar titrenip yukka çıkacak. Şul günü jir titrenecek. Şul günü dingizler kaynap çıkan kebek şartlılar dingizler. Şul günü yıldızlar yukka çıkacak. Şul günü bütün dünya özgerecek cemaat. Hem şunun katlı korkunç bulaşak, ul günü de kişilerinin qaraşları qatıp qalacak. Mine kişiye bir korkunç bir aybir kilse, bir şok kebek aybir bulsa, ul bir urunga qarıyda şul urundan küzün almay. Hem Allah Teala şul günü de kişilerin küzleri, qaraşları qatıp qalacak. Şul günü de imizgen eni kişi balasını unutacak. Şul günü de yıklı bulgan hatın kızlar balalarını düşürecekler. Şul günü de kişkine balalarının şeşleri ağaracak. Şundi korkunç gün bulaşak cemaat. Hemen şul günü kütüşü, şul günge şaltanışı kişiler bulurga mümkün mü yok mu? Şul günü külüşü kişiler bulur mu yok mu? Yılmayışı, külüşü, şaltanışı kişiler bulur mu yok mu? Eyi cemaat andi kişiler bulacak. Hem şularının kimler ol? Galameti di alar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Alar di kaberge yatkaş, kaberge canlar qaytkaş, urnaşkaş, şul kişiler yanına iki ferişte kileşek. Hem sıraşak ferişteler bu kişiden, kabirde yatışık kişilerden, senin di kim Rabbin? Şul kişiler aytaşaklar, benim Rabbim Allah. Hem şul iki ferişte sıraşaklar, ikinci sıralar, nindi senin dinin? Hem şundi kişiler aytarlar, bizim dinimiz İslam. Hemenleri şul iki ferişte bu kişiden sıraşaklar, kim sana peygamber ittib jiberildi? Hem bu kişi aytır, benim peygamberim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Hem onları şu kişiden sıraşaklar, senin nindi amelin buldu di. Senin nindi ilmin buldu di. Hem bu kişi aytır, men Kur'an kitabını okudum, Allah'tan kitabını okudum, şunlar ışandım, hem şunda bulgan neslerini işlerge tırıştım di. Hem şundan di tavuş işitirildi kabirde, hem aytır di bu tavuş, dürüstlükte benim kılım sözü dürüst buldu di. Hem de şul kılga, şul kişiye cennet işiklerini açıp koyuyoruz di kabirde. Onun di kabiri kim bulup gitsin di. Hem şunda di şul kişi yanına gelir bir kişi, onun biti bik matur bulur. Onun kiyimi bik matur bulur. Onun bik hoş işler gelir. Hem şul kişi aytır, sana kelgen yaxşı xəbər bilen şatlan di. Hem bu günü sen kütüp turdun di. Mine şul gün sana kelip jekti vəqda etken gün di. Hem şunda bu kişi kabirde yatışı kişi aytır, kimsin? Hem bu matur yüzlü kişi aytır, men senin di hayırlı gameller di. Men senin izgi gameller di. Hem şundan sonra bu kişi aytır kabirde yatışı kişi, ey Rabbim, tizden saat kilsin, tizden kıyamet kilsin. Tizden kıyamet günü kilsin, çünkü de men şul kıyametke hazır.
Kabirde yatıp indi bile onun näse köteşek. Kabirde yatıp indi ul cennetinin bir ülüşün kurup yataşak. Hemminle mındı kişiler eyteşekler, ya Rabbim bizge tizeyt, kıyamet günü tizirek gelsin. Hem niçin cemaat alar şuay küteler anı kıyamet günü, çünkü di ul kıyamet günü alarga bir nindi kaygı bulmaz. Mina şul korkunç eybirler alarga tiymez. Ham Allah Teala Kur'an'da aytaşının turunda El-Enbiya suresinin 101. ayetten alıp 103. ayetke hatlı İnnellezîne sebekat lehum minnel husna ulaike anha mubadun. Derslikte di, şul kişiler koysularga minnen şul hayırlık kildi, onlar di cehennemden bik yirakka bularlardı. La yesma'una hasisaha ve hum fi maştehat anfusuhum halidun. Onlar di bir ilişinde, hasisukum bir tavuşunda cehennemni işitmeyecekti. Allah şu cehennem korkunuşundan saklangan bulaşaklardı. Bir tavuşunda işitmeyecekler, hem onlar tilegen nersede mengelikке bulaşaklardı. Allah'ın kuvulleri nesetili, nefisleri nesetili, onlar da mengelikке bulurdu. La yahzanuhumul fazgul ekber. Onlarga dimine bu zor kaygı, kıyamet günü kaygısı bir nevi onlarga bir şey getirmezdi. Hem de وَتَلَقَّهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمْ. Hem şu günü de onlarını feriştelerine karşı alırdı. Feriştelerine karşı alır. Hem onlarga eytir bu ferişteler, bu sizge va'da itilgen nerse. Mina bu korkunçsızlık, mina bu iminlik, mina bu şatlık, o sizge di va'da itilgen nerse, mina o sizge kilip jittidi. Hem şulayık Allah Teala eyte, Naml suresinin 89. ayette Men ca'e bil haseneti felehu hayrun minha. Hem kim de bir yaxşılık, bir izgilik kılsa, hem de şunun izgilikinin hayırlısını görürdü. Ve hum min fazı yevme izin aminun. Hem şundi kişilerdi, kim izgilikler kıldır, Allah şu kıyamet günün korkunuşundan, Allah aminun, Allah di, tege emanette, Allah tınışlıktadı. Allah'a bir nindi bu kıyametin korkunuşu timidi. Hem de andi kişiler bir koşanda Allah bulmuyorlar tege kaygıda. Allah Teala şuraya Zuhruf suresinin 67. ayette ayette Ya ibadi la khawfun aleykumul yevme ve la entum tehzanun. Ey benim kullarım diyor Allah Teala. Sizge de bu günne bir nindi havf, bir nindi korku bulmayacak di. Hem siz bir nindi boşluğa di, bir nindi kaygıga di kirmişsiz di. Hem şuna göre mine bu kişiler cemaat onlar şu kıyamet gününü kütüp duralar. Allah şu kıyametke ımtılalar. Çünkü Allah tırıştılar, izgiliklerini kıldılar. Hem Allah bir şu günden bir korkup durdular. Hem Allah Teala ayette şular turunda El-İnsan suresinin 10-12. ayetlerde İnne nekhafu min yevmin yevmen abusan kamtarira. Dürüstlükte biz korkup durabız şu günden, bizning Rabbimizden kaçan şundi bir ağır bir korkunç gün kileşek. Biz korkup durabız di kıyametten andi kişiler. Fevakahumullahu şerra zalikel yevmi ve laqahumun nadrata ve surura. Hem de Allah Teala onlarını şu günün naşarlığından saklap kaladı. Hem onlarını bir şatlık hem bir tigi yaktılıkına ışratıp dururdu. Ve cezahum bima sabaru cennete ve harira. Hem de onlarga şu sabır etken için, izgilikler kılgan için, şu günahlardan saklangan için, onlarga di cennet hem harira hem bir tigi şundi bir şatlık, bir nimetler onlarga bulaşacaklardı. Hem de rızıkta cemaat Allah Teala'nın vaadesi hak. Hem Allah Teala andi neseler vaada ettiyken ul indi bulaşak. Hem onun için cemaat indi kişilerge tırışırga gerek. Onlarga cemaat şul tigi kıyamet günü kilgeç mine benim kitabım kulda bulsun deyip tırışırga gerek. Hem Allah Teala ayette El-Hakka suresinde 19. ayetten alıp 24. ayetke hatta Hamu ukra'u kitabiyeh.
Андый кешегә ди 10 кулга китап бирелгәч, ул шатлыгыннан әйтер: "Менә укыгыз минем китабымны. Инни зананту анни мулaqu хисабия." Һәм мин белеп тордым ди. Бу кеше әйтер: "Мин белеп тордым, бу көн киләчәк. Бу хисап булачак. Шуңа күрә мин әзерләнеп тордым, менә укыгыз минем китабымны" ди. Фахуа фи ишати радия. Һәм бу кеше ди бер тыныч, бер риза булган тормышта яшәячәк. Фи джаннатин алия. Бик булган җәннәттә ди. Кутуфу хадания. Кулу вашрабу ханиян бима аслафтум фи аямин халия. Һәм ди бу җәннәтләрнең нимәтләре бик кыйммәтле, бик якын булачак. Шуларны ашагыз, шулардан эчегез ди, сезнең алдан эшләгән теге гамәлләргә карата. Сез Аллаһ Тәгалә сезгә җәннәт бирәчәк ди. Һәм ди шул көнне Алла Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, Аллаһ Тәгалә үзенең кылын очраткач әйтер бу кешегә: "Син үзенең гынахыңны таныйсыңмы? Фәлән гынахны." Һәм бу әйтер кеше: "Әй я Раббым." Һәм ди Аллаһ Тәгалә бу кешегә әйтеп торыр: "Менә бу гынахны таныйсыңмы?" Бу кеше әйтер: "Әй Раббым, кылдым бу гынахны." Бу гынахны таныйсыңмы? Бу кеше әйтер: "Әй Раббым, таныдым бу гынахны." Һәм шундый хәлгә калыр бу кеше ди, Аллаһ Тәгалә бөтен гынахларны искә төшерә, һәм бу кеше шундый хәлгә калыр, инде әйтер: "Минем эшем харап. Булды, бөтен гынахларымны Аллаһ Тәгалә искә төшерде, бөтенсен таныдым. Әй Раббым, бу минем гынахым" дип бу кеше әйтер. Шуннан соң Аллаһ Тәгалә әйтер бу кешегә: "Дөньяда ди мин бу гынахларны капладым. Дөньяда ди бу гынахлар турында синнән башка беркем белмәде. Һәм менә син кыямәттә хәзер аларны таныдың. Әйе, бу минем гынахларым дип таныдың. Мин сиңа аларны бөтенсен гафу итәм" ди Аллаһ Тәгалә. Менә кешегә җәмәгать нинди шатлык булыр кыямәттә. Башта шундый авыр хәлгә кала, башта бөтен гынахларны таный, аннары уйлый: "Минем эшем харап, бер нинди мөмкинчелек юк бу хәлдән чыгарга." Аллаһ Тәгалә әйтер: "Мин аны капладым ди, хәзердә бөтенсен ди гафу итәм ди бөтен гынахларыңны." Һәм җәмәгать дөреслектә шулай ук бик зур шатлыклар булыр кыямәттә андый кешеләргә. Алар бер менә караңгылык була бит инде кыямәттә. Кояш теге юкка чыгачак, бөтен йолдызлар юкка чыгачак. Һәм Аллаһ Тәгалә әйтә: "Яума ла яхзиллаху набия валлазина аману маахум." Шул көнне ди Аллаһ Тәгалә пәйгамбәргә һәм аңар ышанган кешеләргә бер нинди кайгы төшерми ди. Нурухум язга байна айдихим ва би айманихим. Алар белән бергә ди аларның нурлары булачак. Шул нурлар аларның каршында булачак, аларның янында булачак. Якулуна раббана атмим лана нурана. Һәм бу кешеләр әйтерләр: "Я Раббыбыз, безгә шул нур дәвамлы булсын. Атмим, теге тамамлап бир безгә аны. Вагфир лана иннака ала кулли шайин кадир." Һәм безне гафу ит ди, дөреслектә син бөтен нәрсәгә кадир дип. Һәм шулай җәмәгать Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйткән буенча бер хәдистә, дөреслектә ди, җәннәтләрнең ишекләре ди булачак киңлеге 40 ел юлы. Менә 40 ел күпме кеше атлый яки атта мәсәлән бара, менә шул хәтле киңлеге булыр ди җәннәтләрнең ишекләре. Һәм килер ди шундый көн, дөреслектә ул шул бөтен капканың, менә җәннәтнең ишеге арасы тулачак кешеләр белән алар ди төркем иттереп җәннәткә керәчәкләр. Менә 40 еллык бер капканың юлы, ул капкалар 8, һәм шул кешеләр төркем теге бер нинди ди бушлык калмый, шуның хәтле күп кеше булачак шул ишеккә кирүчеләр кешеләр. Һәм инде җәмәгать Аллаһ Тәгалә безгә насыйп итсен менә шундый ишекләргә керергә, менә шул төркемнәр арасында булырга, менә шундый дәрәҗәләргә ирешергә. Аның өчен инде җәмәгать безгә менә шулай таквалыкларыбызны артырып, Аллаһ Тәгаләдән куркып, гынахлардан сакланып, инде күбрәк изгелекләр кылырга кирәк. Аллаһ Тәгалә насыйп итсен җәмәгать безгә җәннәт әһелләреннән булып, фирдәүс җәннәтләргә ирешергә.
Barakallahu lana ve lakum fil Kur'anil azim. Nefa'na ve iyyakum bil ayati ve zikril hakim. İnnehu huve cevabul kerim ve semi'ud dua.